Mama Kiambote kyako? Kiambote. Kumbwa kuna nani? Kumbwa Kikonga Teresa. Kikonga Teresa. Wao fataja yako kwa hiyo. Mukisobananga izingilanga kuna luakala kuna kata kukisobananga. Aha. Ekuzingilanga kuna kisobananga. Wao elufila lwako lwa hiyo. Moni intinu tsaku dyavunda vobavunda. Wakiseki yako? Ekiseki amadi antinu tsaku dyavunda vobavunda. Wakikai? Kaida kakyoki kikaida kimosi kuna kuti kilisediama. Tinu tsaku dyavunda vobavunda pala tatu ngina tinu tsaku. Kuna kuti kidingudiama tana konna ngudiama kuvululuka utuka. Aha. Wala muna Kongo vo singa kalo ziko na kangenge. Wana sisi nzila toluta. Wani muna makulu manakanda kaka. Kadi ya muko. Wakiuzi sala kwako? Kwako mono mono mukikita yekele zingilanga. Dansi mo 2012 vice gouverneur kyoka enda kukisobananga. Wele vana komishu. Sidisiza association mama avo kuimba kwa bwatu. Atusole kaole tunanga. Yenkwenu ama ndio na niekele pena. Bokela ndio na mama tase ya pila yao. Yani president de l'association mono secrétaire général dia. Waou ya imbala zole ngi tuzi présenter kala association ya avo kuimba bwatu kisobananga. Qui patou salayen? Bon, muna 2012 kyoka katufanda ka yawu kadi mu 8e mois. Oui moi ekala. Ale, tole pata nguba kuna luakala. Kuna basha de luakala. Tuvatidi tukunini 40 kilo. Wakombo zezinanga beno dio bata diga tikile ekusi munambanza tumba. Kombo zesaka meno kunda dia enguba. Donc tout monde mo enguba katubaki diko. Ale, mo 5e mois de na 5e mois de 2012. 2013, allez, tu vas dire à Madio. Bati Madio en 2013, mon 5e mois. Allez, Wadia te côté en 2014, tu vas dire à des Caradiacs. Bon, moi, je kana tu yinikako. Ni part, kana yinikako. Madame Madio ko salanga, kanika yinikako. Salu kwa ya tsaku salu kuleli sala kwa mwanangu. Bon, okana tu yinikako. Mvula hivyo muna lubanzo talu kulendi vike savulu yiniki talu kulendi foto yinikini foto yinikini bon edisi kina yinda fuana mudia mumoko katune tracteur ko modu avomba mbazike sasa sam yetu tunavyoituna kuntwa telepane ni wako papa soba abi papa soba kumbani ema tuzalelo atentango mukipa boko soko nketu kafute baika muna kapi kyo tunanga kiavu na kisoba nanga tukaluaya ti ser tu vaikidi kwele bata wawi kisidi tsakula kantu sakula futa menanga wawu watu izidi tumwenevo foto za presenter aka association muna bebe fioti tukele biawu ale mono tumbi dinguba desaki ya iti sabu ya mafuta ya batidi kuna ndimba mosi ya pokela luati ngizile ina tsakwa mafuta ipila ya ye 150 kilo yenguba zete twaliaka ingizi presenter aliani kweno mayani mafuta ka izidi yani nani ka izidi kya lungwila wibido ka izidi ya lungwila kimana tuza presenter ezuma tete kisobanda lungwila nani salalo au yani ekyo association isala lungwila lungwila kuna yoko la kukatumina ile lo sumbi lungwila sumba sumbe wisongisa mu exposition wisongesa ekwaku tusonekese Patondo tonde foka. Tondele.